bwanyuma Radio West okuteganitsibwa obuli wa COVID-19 okwikakuremwa okushemerwa n'abahagizi bayo mu mbaga yayo eyikushaka kutebekanizibwa ibingi bakumanya nk'Ekinihiiro okumara emyaka 2 amurundi ogo 2030 by'ukwezi kwa mushanju tumishemerirwe okuferwa. Embaga ya murundi ogo bagyesere Ekinihiiro Rujabara Ntongo. Ekireki kuba ekyo kurya no kunywa omunyishengero wa Kashari South. Nathan Twesigye Itungo Radio West yagihereza ente. Indeed kutwagize ngo Rujabara Ntongo yajya tusheme kujabura Ntongo kandi ariyo muri isa murungi. Indeed akatwa ente ibiri z'Ekinihiiro yatana kuretse 50 za soda kandi rizoba yatwa enumi engundu ninyasigaye mukero nkabitano yonka then twagita izindi indeed abantu abutubara 13 tuyija kubasa kubarisa mbwe no twenda kusima ho narewe Nathan Itungo n'abantu bakashara South abakujwekera kandi ho narewe yatwire mwije ebinte bitubase kubugashura tujaguze na Radio West bwe tukujaguza emyaka 23 yo buhereza ubwe turi radio yebembire mu ihanga. Enumi yengundu burijo nebagwa nyineka ikina bahere ngundu no kubebaza obuhereza omuheriza abantu kumara emyaka 23 abantu bakusima abantu bakusoma abantu bakutebekanise mu kubasomesa mu program zanyi zona mbwenu omwizina ry'abanyakashari omwizina ryanjye nkomujekerwa omwizina rya family yitungo twabahereze ntezi kwenda ngu Ekinihiiro cya Radio West na TV West mwana umujaguza murengu twenda twija twajaguza nimwe wabara munonga Honorable Itungo Nathan abo kutwerezente engundu ezo kurya Ekinihiiro Rujabara Ntongo ebiro 23 byo kwa mushanju ndena ngwe wena weno ryokwe obecho kurebera ni ukuratire cyo kurebera nke Honorable Nathan Itungo yakora iyo wena waturaganisize aganigo majingo biro byisha birafunda buryo mwaho rihe ruhangara hareba mukamagumeniyo omunyishengero Twesigye Nathan Itungo yaronga Radio West nente ibiri z'amahembe. 2030 by'ukwezi kwa mushanju omwaka ogo Radio West ekujaguza ku imyaka 23 ombehereza ekirecho hariho okurya okunywa nebindi bingi abeshongozi tabukubarwa obuteberwe no kugaba ebirabo bitaramo na bimwe aba TV West ni Senyomo Gideon.